Mah, jadi baju hanya tarus. Banyak bener so aku berduit. Banyak berduit kurang. Bang. Aduh mesti banyak berduit. Baju nih. Nah, ini nih tahu lah. Kamu tahu lah. Gimana? Manga Ridet baju nih Nadi. Nah. Ola OC Collection. Rene Ola FB-nya. Ini semuaan passion di situ kalau mengaridet tas, sepatu, baju, karudong. Mengaridet kawat, kes kawat. Nyamannya lih? Ih, murah aja pulang nih tuh. Mengaridet sakoja. Man. Baik cilih bajunya lucu bener. Ya, mana berumbai gini. Ih lucu, roknya bagus, warnanya warna pink. Iya, rok orang apa ayu orang nyebat perisket ke jurang. Wah, tadi nih mendengar di tempat dia rupanya Acil nih. Acil hijau nih. Kalinya mengaridet tarus nih itu baju. Tuh kayak pilih begini. Aku kira kuntan tidak boleh berdua. Hendak aja nih aku mengaridet kepada anu. Uci ulang tadi. Berenai aku. Nah, mau lunyur nah. Nah, mana tuh? Mari belanja di Ola Oci Collection.